teruskan jawaban, langsung stop dulu pertanyaan. Pertanyaan ini keliru. Gak boleh tanya kepada Allah, Allah kapan adanya. Boleh tanya kepada makhluk. Kita bilang, kenapa gak boleh tanya kapan? Karena Allah ada tanpa awalan. Gak boleh tanya kapan. Pertanyaan ini keliru, gak berlaku bagi Allah. Gak berlaku pertanyaan ini bagi Allah. Gak berlaku pertanyaan kapan, di mana, bagaimana. Ini semua yang mustahil ditanyakan. Gak boleh. Ulama kan sudah menjelaskan dari dulu. 4 mazhab sudah menjelaskan itu. Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan al-kaifu anhu, bertanyakan kaifa kepada Allah itu stop, tidak boleh bertanya. Bertanya kaifa kepada Allah itu pertanyaan bid'ah, kata beliau. Pertanyaan bid'ah apa? Pertanyaan menanyakan yang Rasulullah tak pernah mempertanyakan itu. Bid'ah kan? Ini yang tahu bid'ah maulid toh. Yang tahu bid'ah maulid toh. Nggak ngerti bahwa bid'ah terbesar dalam tidak. Kalau mempertanyakan ini pertanyaan bid'ah, Rasulullah nggak pernah mempertanyakan Allah. Gimana? Kok dipertanyakan? Di mana? Kapan? Bagaimana? Ini yang paling sering ditanyakan oleh anak kecil. Makanya orang tuanya butuh. Inilah terapi. Orang tuanya butuh nanti karena kita lihat di setiap majelis ibu. Tidak pernah satu majelis pun yang nggak bertanyakan ini. Yang saya isi, tidak satu majelis pun yang tidak ibu bertanya bagaimana kita menjawab pertanyaan anak. Semua majelis bertanya, sehingga saya simpulkan بطريق المفلحين تنبنى الأوطان نتعلم علم الدين على نهج الصالحين بطريق المفلحين تنبنى الأوطان إلا أهل الخير يرفعوا البنيان مسجد صلاح الدين جامع السلطان مين إلا أهل الخير يرفعوا البنيان مسجد صلاح الدين جامع السلطان نحن وانتو ايد بايد نعمر جامعنا الجديد نحن وانتو ايد بايد نعمر جامعنا الجديد قلعة على اهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان قلعة على اهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان لأولادي وأولادك الصغار والكبار جامعنا الحصانة من شر وأخطار لأولادي وأولادك الصغار والكبار جامعنا الحصانة من شر وأخطار عم يزداد الفساد في أكثر البلاد بدنا نحمي الأولاد بجامع السلطان عم يزداد الفساد في أكثر البلاد بدنا نحمي الأولاد بجامع السلطان إلا أهل الخير يرفعوا البنيان مسجد صلاح الدين جامع السلطان مين إلا أهل الخير يرفعوا البنيان مسجد صلاح الدين جامع السلطان نحن وانتو ايد بايد نعمر جامعنا الجديد نحن وانتو ايد بايد نعمر جامعنا الجديد قلعة على اهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان قلعة على اهل التوحيد نلجأ له فيها الزمان نلجأ له فيها الزمان